Ih, tukang panci anu harita ngaganggu orang keur mancing teh ieu mah euy. Wah, moal bener. Pasti nawaran panci deui ya. Ih, asa ingat dulu si amang-amang ieu. Oh, heueuh. Nuker itu si tanungguan, ongkorek meuli panci tapi jojol ngaleungit can mere kepastian. Ayeuna kurang tagih kepastian. Tete, udah heula capek. Tuh, orang oge mau sekolah tuh capek. Ayo lanjut. Elehan maneh mah. Kuat PRT. Capek. Istirahat lah weh. Ayo. Udah pom lagi jauh kene ieu. Oh, jauhnya. Istirahat lah weh. Sisikeun. Ton. Tadi lamun teu dihalangan ku maneh mah nya. Eta tah RT Kolomoh meong. Lea kurang. Emang waninya? Tadi ge ngadon nitah urang nu majuna. Wani. Mane we eta mah? Heueuh. Ieu nya. Baheula oge urang keur ngora dikepung. Hayam. 20 orang. Piraku hayam jelema. Kabur kabeh. Preman. Henteu budak TK. Bener. Bener. Jelema ngan masih TK. Kon. Tapi bener, pengalaman orang baheula ngalawan preman. Nu bener, kayak bohong deui. Bener. Yeuh caritana teh. Urang balik nganjang dipegat ku preman. Preman asli ieu mah. Asli atuh. Ieu nya. Awakna ge gede. Terus mawa bedog. Terus PRT menang. Urang teh poho deui. Da pas hudang teh urang aya di UGD. Punten, bade milari saha? Hah? Lemari? Maksudnya mau cari siapa? Cari Pak Hansip. Soalnya sekarang jadwalnya saya kontrol, Teh. Jangan kencang-kencang teh. Kenapa gitu, Teh? Takut salah nyebut. Ngomong-ngomong teh, sekarang saya yang jadi asisten bu dokter. Oh, gitu. Iya teh, sok duduk dulu. Namanya siapa teh? Sarah.
Baik, Bu Dokter. Obatnya diminum rutin kan? Udah, Bu Dokter. Oh bagus. Yaudah yuk kita mulai terapinya. Iya, ayo Bu Dokter. Nopi, Iya Bu Dokter. Ada apa Bu Dokter? bantuin saya dulu. Bantuin apa? Ini kan Sarah mau terapi, jadi kamu bantuin saya dulu. Iya siap Bu Dokter. Yaudah nih, pegangin HP saya. Sarah sini. Tapi kamu sebelah sana. Terus saya ngapain Bu Dokter? Kita mau main TikTok bareng. Alhamdulillah beres juga. Lusa kamu kontrol lagi ke sini ya. Bu Dokter, jangan kenceng-kenceng. Kenapa? Takut salah nyebut, ya kan? Ini obatnya jangan lupa diminum ya. Iya, Bu Dokter. Kembang kelempung, kapunceng, kapunceng, kembang kelepuk, kapunceng, kapunceng, cerelek, kembang kelempuk, kapunceng, kapunceng, cerelek, kembang kelempuk, kapunceng apa? Sampai sih Mang. Istirahat yuk. Kurang aja. Eli mau kemana? Mau main Bu Dokter ke rumah Tia. Gimana kabar baby kamu di rumah sakit? Alhamdulillah sudah lahiran. Berkat rujukan Bu Dokter, bibi saya bisa lahiran di rumah sakit. Kenapa lahirannya di rumah sakit nggak di bidan? Itu Teh Nopi, kan bibi saya lahirannya 8 bulan. Jadi lahiran temperatur. Prematur, bukan temperatur. Nah itu, terus juga bayinya langsung masukin ke kalkulator Bu Dokter. Yeh, kalkulator meren. Eskalator. Inkubator Bu Dokter. Nah itu, tapi bibi kamunya gimana? Baik-baik aja kan? Kayaknya sih pendarahan, jadi harus ditransisi. Transaksi. Transfusi namanya Eli. Terus itu keadaan bayinya gimana? Itu Bu Dokter, tadi bayinya juga panas. Terus tadi udah dites sama terminator. Termometer Eli. Bukan. Iya benar, termometer. Iya, itu Bu Dokter. Yaudah, saya pamit dulu ya. Iya, iya. Yes. Ya. Udah. Guys, Gus, ayo deh tuh. ayo, Yuk. sok yola.
Tadi kunaon ngudag urang sih? Amang kunaon tadi lompat. Urang mah hayang lompat weh. Nya urang ge nurutan weh. Nya geus lain malahnya. Daripada lu lompatan capek. Capek aslina. Sebalik weh. Balik wae. Balik weh. Emang saya itu. Kan orang trek lagi kepastian. Geus jauh deh. Ira deui coba papanggilan. Geus gagal di wae anjing. Kocak orangnya, banyak tingkahnya, bikin orang bingung. Ini cerita di kampung Kisrut, kampung yang bisa mengocok perut, kampung yang bikin orang galang kabut. Semua ada di kampung Kisrut. Kampung kita semua. Inilah dia si kakek rese. Inilah Ngobrol tenang sih. Ngobrol biasa weh anak muda. Inilah dia si kakek rese. Inilah dia. Jampe harupat gerak gede. Si tukang ojek, inilah dia si sales panci. Nah, kalah jauh pisan ya mah. Jal katkeun dulu. Nasi goreng.